Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kedua halaman 21. Ada Mbak Siti Komariah di Aduh, Singapura. sinyalnya ora kena sinyalnya. Sinyalku berundet, Pak. Sinyalku Berundet. berundet. Udah Bapak coba aja nanti ya sama Bu Berundet, Rahmah. Pak. Nah, Ayo Mbak Siti tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dibaca dari atas. La Ini bacaan panjang ya Mbak Siti ya. Ini namanya apa? Mbak Siti udah dikenalin belum sama Mbak Rehan atau teman-teman yang lain? Ada fathah berdiri di huruf ba. Ini namanya apa Mbak Siti? lupa lah, Mbak. Apa? Ini dengan matobi gitu. Jadi ketentuannya sama, dibaca 2 harokat gitu. Cuman bedanya apa? Kalau bedanya itu di sini fathahnya berdiri. Kalau yang matobi itu fathahnya biasa saja, cuman diikuti oleh alif gitu. Ya, yuk silakan Mbak Siti dibaca bawahnya. Dibaca 2 harokat. Adama. Adama. Aman. Selanjutnya. Amana. Amana. Wahada. Wahada. Banaha. Wazaka. Wadzaka. Na'ama. Na'ama. Gosala. Ghosal. Ayata. Ayata. Bawahnya. Nabata. Nabata. Jawaza. Jawaza. Asaba. Sa-nya pendek lagi. Asaba. Kasaba. Depannya. Asaba. Farodo. Farodo. Bawahnya. Jama'a. Jama'a. Zolaba. Yang ini Mbak si Kokom. Yuk. Jamal. Itu kho. Khotoba. Khotoba. Depannya. Wakana. Wakana. Depannya. Talaha. Talaha. Bawahnya. Yadana. Yadana. Syaroba. Syaroba. Mbaknya panjang ya. Lagi Mbak Siti. Syaroba. Ya, selanjutnya. Tohaha. Tohaha. Banaha. Banaha. Wadata. Wadata. Makoma. Maqama. Alafa. La-nya banyak. Alafa. Alafa. Selanjutnya. Malaba. Nggak gandeng ya hurufnya. Jadi ini bukan la, tapi apa Mbak Siti? Iya. Ma'aba bawahnya.
Samawat. Wa-nya panjangin. Samawata. Samawata. Selanjutnya. Wa khoto'a. Kho-nya pendek. Wa khoto. Wa khoto'a. Ho-nya yo, gini ya, semuanya kosar. Wa khoto'a. Coba. Wa khoto'a. Oke, depannya. Solataha. Sholataha. La-nya panjang. Solataha. Hebat Mbak Siti Komaria. Yuk kita pindah ke halaman selanjutnya ya. Di sini, silakan Mbak Siti. Saja. Saja. Depannya. Saja. Saja. Lalu bawahnya. Ata. Wa'ata. Halawa. Fa'a bukan la. Ulangi. Ya Allah. Iya. Ya. Karena nggak gandeng Mbak Siti. Yuk. Fa'awa. Fa'awa. Lalu. Yatama. Yatama. Depannya. Fanada. Fanada. Bawahnya. Fahada. Fahada. Lalu yang ini. Wa'aso. Wa'aso. Selanjutnya. La'ala. La'ala. Faqodo. Faqodo. Ma'asya. Ma'asya. Khotoya. Khotoya. Salasa. Thalatha. Zahaha. Dahaha. Solato. Tuh kho, ulangin. Solato. Kholato. Selanjutnya. Sawaba. Sawaba. Dolala. Dolala. Maroba. Ini saroba gitu. Roba. Akhoda. Akhoda. Bagus. Selanjutnya. Wa'ado. Wa'adho. Depannya. Gomama. Gomama. Selanjutnya. Syahada. Syahada. Bawahnya. Jahala. Jahala. Selanjutnya. Ta'ala. Ta'ala. Ngajaba. Ajaba. Nasoro. Nasara. Samarota. Samarota. Selanjutnya. Ma'arofa. Ma'arofa. Depannya. Wabasolaha. Wabasolaha. Bagus Mbak Siti Komaria, lancar sekali ya. Alhamdulillah tuh. Sering latihan sendiri ya. Silahkan Mbak Siti di sini. Romaya. Romaya. Romaya.
Romaya. Romaya. Romaya. Romaya. Romaya. Bawahnya. Ba'a. Ba'a. Bana'a. Bayana. Bayana. Ulangin. Baya'a. Baya'a. Selanjutnya. Baya'a. Baya'a. Naya'a. Ba bukan na. Ulangin. Baya'a. Baya'a. Bawahnya. Qoma. Qoma. Qawama. 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 Zama. Dama. Zawama. Dawama. Zawama. Dawama. Zawama. Dawama. Ana. Ana. Anaya. 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 Oke. Zada. Zada. Zadaya. Zadaya. Anaya. Anaya. Bawahnya. Zadaya. Zadaya. Selanjutnya. Zadaya. Zadaya. Bawahnya. Hala. Hala. Halawa. 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 Kola. Kola. Kolawa. Koknya pendek ya ini. Kolawa. 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 Oke, hebat Mbak Sinti Komaria. Nih, yuk di sini. Silakan Mbak Sinti. Lama. Lama. Mala. Sama nggak? Sama nggak? Iya. Sama nggak? Malah. Kumala sani. Ya, lama. Sama. Ini membedakannya apa Mbak Siti? Nah, bedanya cuma gini aja. Jadi kadang huruf mim itu dia bisa bentuknya seperti ini ya, mim. Lalu bisa juga kecil. Jadi tergantung penulisan di Al-Qur'annya gitu. Kayak gini tuh mim, ya. Atau juga bisa di tengah itu gitu. Jadi ma gitu. Jadi Mbak Siti jangan bingung, ini mim, ini juga mim gitu. Ya. Yuk coba Mbak Siti. Lama. 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 Selanjutnya. Wa mataha. Naha, ulangin. Naha. Wa manaha. Selanjutnya. Walamaka. Walamaka. Fajazaha. Fajazaha. Bawahnya. Dorobata. Dorobata. Fahafado.
Fahafadho. Dho-nya pendek, ulangin. Fahafadho. Bagus. Jama'a ma. Ya. Jama'ama. Lalu? Saqolaha. Saqolaha. Depannya? Walamako. Walamaqo. Fala. Yang depan la ba'a coba. Fala. Ya. Fa'afala. Bawahnya. Farosaha. Sya-nya gede. Farosyaha. Lagi. Farosyaha. Silakan. Walamato. Walamato. Lazola'a. Bukan zo, tapi to. Ulangin. Latola'a. Latola'a. Bagus. Tanaza'a. Tanaza'a. Bagus. Fakhofafa. Fakhofafa. Selanjutnya. Nazaroka. Nazaroka. Bawahnya. Wama bana. Wama bana. Walamaha. Bagus. Walamaha. Zanabaha. Zanabaha. Selanjutnya. Wasaqoha. Wasaqoha. Wasyafaqo. Wasyafaqo. Sya-nya pendek, ulangin. Wasyafaqo. Iya, wasyafaqo. Lalu? Nabadaha. Nabadaha. Bagus. Yuk, kita pindah lagi, Mbak Siti Komariah. Yuk, silakan di sini, Mbak Siti. Lamasa. Lamasa. Ja'ala. Ja'ala. Nabata. Nabata. Ghafaro. Ghafaro. Naharo. Naharo. Ma'asya. Ma'asya. Lamato. Lamato. Hakama. Hakama. Rosoda. Rosoda. Labasa. Labasa. Lasoba. Yang mana? Ulangin. Asoba. Asoba. Gosako. Ghosaqo. Nasoro. Nadhoro. Khotoya. Hotoya. Bagus. Ma'aba. Ma'aba. Banyak. Lamasa. Lamaza. Lataka. Lata. Yang mana tadi? Lataka sih?
Yang ini kan Ataka. ataka depannya. Syaroba. Syaroba bawahnya. Malaka. Malaka selanjutnya. Qobado. Do-nya Qobado. pendek. Qobaldo selanjutnya. Hadana. Ulangin. Hadana. Hadana. Da-nya tebel ya. Lalu bawahnya. Qadaro. Qadaro. Bagus. Satu lagi. Wamala. Wamala. Azaba. Azaba. Bagus. Yuk, kita pindah di sini nih Mbak Siti. Yuk, udah mau selesai kita ikro 3-nya 2-nya. Yuk, di sini. Yadaha. Yadaha. Depannya. Syahadata. Yang mana? Syahadata. Yang itu bukan? Iya. Oke. Fata'ala. Fata'ala. Bawahnya. Lamato. Lamato. Lafaza. Lafazago. Lafarugo. Lafazagu. Bukan za ya, di sini ro. Apa ya? Lafarogo. Lagi. Lafarogo. Lalu? Wamata'a. Wa mata'a. Bawahnya. Asata. Asata. La'adana. La'adana. Selanjutnya. Famaqoma. Famaqoma. Selanjutnya. La'ana. Lakana. Lagi. La'ana. Hayataha. Hayataha. La'aza. La'aza. Lamaqo. Lamaqo. Fa'azaro. Ya. Wa'atharo. Ulangin. Wa'asaro. Depannya. Fasawaba. Fasawaba. Bawahnya. Wanada. Wanadha. Di situ bukan wawu tapi fa ya. Ya bukan. Fanada. Yang itu bukan Mbak Siti. Iya. Oke. Iya. Fanadha. Depannya. Toharoha. Toharoha. Depannya. Wakasoma. Wakadhoma. Bawahnya. Wakana. Wakana. Depannya. Zakataha. Zakataha. Lalu. Layadaha. Layadaha. Bawahnya. Lahofa. La khofa. La asyaro. La asyara. La dolala. La dolala. La dolala. Lanya panjang nggak?
La La, dolala gitu kan? iya. La dolala. Panjangin la-nya yang terakhir. La dolala. Mm-mm. Yuk, kita pindah di sini, Mbak Siti. La mangaka. La ma'aka. Ngajaba. Ajaba. Faso'ada. Waso'ada. La soroba. La sobaro, bukan soroba, ulangin. Iya. La sobaro. La sobaro. Lalu, Syatoto. sya-nya pendek. Lagi. Satoto. Syatoto, gitu. Lagi. Satoto. Lalu, Lagosala. la ghosala. Mafado. Keprint ya, Mbak? Mafadol. Mafadola. Ya. Iya, betul. Mafadola. Mafadola. Lagi. Mafadola. Mafadola. Coba. Mafadola. Terus. Mafadola. Harosa. Harosa. Fakodako. Fagodako. Bukan. Coba ulangin. Fagodako. Iya. Fagodako. Bawahnya. Mahasana. Mahasana. Bagus. Qa'ada. Qa'ada. Wa amada. Wa amada. Terus. La zahaqo. La zahaqo. H-nya dapetin. La zahaqo. Rosoda. Rosoda. Lalu. Faharoba. Faharoba. Ma'adoma. Ma'adhoma. Bagus. Syahada. Sya-nya pendek. Ulangin. Sahada. Bukan. Syahada. Gitu. Syahada. Lalu depannya. Wasakola. Wasakola. Lalu. La marodo. La marodo. Lalu. Rohako. Rohaqo. Fahajaro. Fahajaro. Magodako. Magodaqo. Khotoba. Khotoba. Fasajada. Fasajada. Bagus ya. Fasajada. Nggak ada yang panjang. Ya, silakan di sini Mbak Siti Komaria udah mau selesai nih. Nanti ke pause tinggal yang di ikro 3-nya. Yuk, lanjut Mbak Siti di sini. La adaba. La adzaba. Fala mama. Fala, bukan fa tapi wala mama. Lagi. Fala mama.
lagi wala mama coba. Wala mama. Terus Wasaqoha. wasaqoha. Lalu Wanadoro. wanadoro. Lalu Fahodasa. fahadatsa. Ulangin. Fahadasa. Baik, terima kasih Lasaroba. Bu Rahma, Bu Ustazah, Bu Kokom, kita teruskan ya. Terima kasih kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya buat